proper. Hayi siku ra kahle ngopfu namuntlha ku tinela na mpfula. Ni in the Again Science Center, as you can see. Yeah, of course namuntlha as you can see ka topic no one kana advice Ben Mayengani na Mr Post lembe ra ha sungula, of course. So I think the advice ta kota kha ta hambananyana mara let's just go, let's go. Yeah, so hi sayiti ra Ben Mayengani advice leyi ni nga yi vulaku hi sayiti ra yena i ku Ben Mayengani the president, maybe this year he should start to utilize an option yo a endla tisingili throughout the year. Hi leswi ni swi vonisaka swona mahonanyana, because mi kuma ku majority of the time during the year i va a nga ri ku twaleni, because mi kuma ku i va a nga ri ku humeseni, ende swi komba na ku a hi munhu ya tisingili ngopfu mahonanyana. Like loko swi komba na ku a yi pfumeli ngopfu swa ti-features, hi ku loko a yi pfumela ti-features ni sure ku a yi ta humesa almost the whole year, hikuva vanhu vo tala ni sure ku va swi lava va kha va tirha na yona mani kumanyana. Hi leswi ni swi vonisaka swona. So I think in his side maybe he should start to yi riza tisingili ta yona ni kuma ku i ta Xitsonga. I think swi nga va kahle mani kumanyana, which means sure ku yi ta yi kha yi twala throughout the year. Leswi ni vuli hi ku loko ho vekhina ku ta side ra Mr Post be sharp, like a dina issue ya nchumu in that regard, because a hansi ka xitudio xa dyona ku na ti-artist to tala laha. Lomu mi kha mi langutisa a hansi ka studio xa dyona ku na ti-artist to tala mahonanyana. Ku na vo Psychology, ku na va Nomonde na vo DJ Gift, ni twe khadi ku i ta kha humesa na dyona, which means i ta kha humesa na studio xa dyona. Ma yi vonanyana mhaka leyi, so swi loko hi sayiti ra dyona dixapu ti ta kha ti twala throughout the year. So mhani ni loko I think swi nga va a best decision loko bena the president maybe wana kuma lo se wa disturb ndhawu ni sungule kahle. Maybe loko yi va yi kha yi considera ku se va yi sungula yi ndla tisingila throughout the year until ze yi ya humesa final album ya yona emakumu. Mani wena leswi ni swi vonisaka swona, ko wena a hi tivi leswi ni swi vonisaka swona. If yi nga endlisi sweswo obviously it means se swa ku yi fike yi tlhela ka that option yo yi release twice a year. By twice a year swi loko yi fike yi hamba yi humesa na hi March ma yi kumanyana. And leswi ni vonaka na ku naswona mara na ku swa tikanyana, it's not that easy. A hi bene ni pause moya lawa wa ha ni tsakisa. Yeah, as I was saying, it's not that easy. So maybe swa ti-single ni vona ku swi right, i kuma ku i fike ba hit yin'we yi riza ku ri single yi va yi ri hit, vanhu va ta tsaka the whole year mahoranyana. And then loko se hi ndza hi ya ka sayiti ra Mr Post, ni twe na ku Mr Post i fika a improve when it comes to his beef. Beef ya Mr Post swi komba na ku yi na problem swinene, and the issue ya beef ya dyona i ku a yi tlangiki, like you cannot play that song a kaya. I think that's the biggest issue leyi a nga na yona demand, like you cannot play that beef yi ri kaya mani kumana a yi tlangiki. Loko ku ri i huma ka muti wa ndzhuti ni that beef ya Mr Post nge yi tlangi. So I think ngongo leyi loko hi kha hi langutela a kha bifa Ben Mayengani, I think you should maybe try to improve mani kumana a improve, like a make sure like his beef ya yingiseleka na le kaya mani kumanyana. I think if o ndla sweswo a yi ta tirhi ngopfu, yi ta tirhi ngopfu o endla sweswo Mr Post. Hi kona ni vona na ku wa short kwala kun'wana ditini beat wise, production, like everything is great. Loko ni swi langutisini like everything is top notch. Ana complaints in that regard. So dyona Mr Post sayiti ra dyona la ti fike ti improve kona ko va only on that regard yo ti fike ti make sure ku beef ya dyona yi yingiseleka na le kaya ku fana na Ben Mayengani ni swi tiku yan'wana swigalana hambileswi nhlamba yi nga kona still va yi kha yi yingiseleka. It's not like i fike i nga rhuketeli, no. Even if you kuma ku laha ndzeni ka beef ku na nhlamba, i fike make sure ku ya yingiseleka na le kaya, hi ku hi swi twi ndha a kha rhuketela Mr Post va ka ku yo bloody full loko it's not that bad, u nga yi pfulela at full volume a kaya mani kumbanyana. So yeah, in overall that's what I needed to say. Ka ti-advice ta vona sweswi hi ku Ben Mayengani the president already ni va advice in terms of sayiti ra nhlavo. Hayi ni endleni ti-video already a ka ha na ni diyo hi tlhelela ndzhaku ku ta ku waste of that. Loko ku ri a mi nge za subscribe ta kombela mi tika subscribe.